Maran maring api aning ang tin ke thapen munit monor pu aning ke thap thek thedet ke hi I aning a son chiparjan si rupam tok bi lapen munika rong pipi latum bang hini kang ri kang krang ong pen inut hostel ke do aso sarlong ri rong pi aphan kachine ka holo ki joyason paman pondet Jitia chikloni phaing koi rahini arni dong mukak police station ke parlo Sildharampur Oiving Center Hemalongsi Rupam Tok Bipen Munika Rong Pipiatum Hosteling Pusi Langlokso Borsing Tirona Mekar Sing Rong Piachor Pukila Rong Phar Piatuma Serjang Ningkan Krinar Kep Aswarta Sarlongri Rong Piaphan Maran Mareng Apiason Si Ketheng Kichokpen Adukang Hoisi Also Abang Arjon Ansitami Ketheng Ong Patep Noklo Dogmoka Primary Center along AC Tifo Medical College along an Ponang Koklo. Rupam Tok Bilapen Munika Rong Pipi Bang Hini Atuma Phanta Case number 16/ Surihinira Incorruptly Register Pon Dogmoka Police Station along si Nonaman Bipon Koksi Arjupan Bamlang Pusi Chinidon. Sarlongri Rong Pia Phan Ketheng Kechok Lok Si Arnikang Sam Baji Trokpen Ajo Porphai Krihini Chithe Chot Hostel Ke Padopon Also Maratuma Phan Toisi Patheng Pachok Ong Avi Pali Sesa Anpin Lo Rupam Tok Bi Arong Binong Ke Dogmuka Dupor Timung Arong Sido Alangli Sildharampur Oiving Center Alongsi Hostel Bhara Aphan Lo Charlie Aso Maratuma Phan Biponsi Lapuson Lok Abatay Batay Kang Rikang Krang Pen Lok Pini Anki Rad ang no Chiklang Daklo Lapuson si Kidamtang Aprang Ahutami Munika Rong Pipi Ke Nirmal Niketon English High School along Lothandun Bomahut Sitami Student Aphan Ketheng Kichok Pen Pinang Analam Ki Klangpon Lo Bierta Longdon Masapso Chithandam Sinang Lapusona Munit Ilitum Karbiang Long Along Ri Along Kang Ri Kang Krang Apai Kibat Bomajok Si Pini Karbiarat Aphan Kang Tingkuk Atuwar Anat Si Japon Ronglo Laso Kang Ri Kang Krang Amuni Datumaphan Maduara Chari Asong Madua Hampang Asong Atum Tami Anu Chiden Lang Risi Towar Pitheta Kang Ri Kang Krang Amuni Datumaphan Langding Poma Lapen Lapuson Jong Si Kang Ri Kang Krang Amuni Daphan Pachuklem Long Bom Lang Pulote Kahenwa Tumaphai Si Non Ke Nang Bat Bom Lo Non Ke Emek Hini Eno Hini Pen Theklong Daklo News Desk Report Public TV Karbiang Long Total te nang li tu asupo lo gadi tela so ke mentu pen lo ke dak do ke oh koma hem no to ke amen ke ko samne amen ke son ni nang ni ku chini te ko samne si ke theng i lo heng da chini don de don ni ke ti theng gan de ke nang lo so bina muti nang li tum ke lang lo so sor ma nang li men bang ke ni men bang ge kila rong par pi ni yang so bang si mo te lao so bang amen ni ko sam sarong ri rong ko pi ha sarong ri rong pi sarong bi rong pi te non ke dak pen ke uni lo ko ya lo ma dak un ki un ji stami check up dang thak ya lo bang lo bang dak ta un ki un ji stami da hada ko da check up dang thak ko ya lo nan bang te nang li tu men ko pi lo puji la so ko thak po nang theng pi kiba upon nang hiso pan som aduk nang kang hoi pi ke nang li tu api pena po son si nang tu mathaji akai si gel du nai ko long mathai ma mate ni li tu la ai pu pe je ta nang amute la ni so nang ke so mi lo te chok lo son si ni li tu matha ate ma kar bi yang chingon se roi nai mati la si ni li so pan se alang tum na doctor ke lang ko cha nang si li tu ko lo te lam cha bo te non ne ko son lo tum pen ki pu ben ta nong ka non dang ke la tu na che lang pu ko ya la non ma ke na lon te la tum ke non do la tu ni lo la di pon ke ma no dak si do ya lo la nam dak pe ni po bi ji dak non check up lo ni ne
แต่ให้อันนี้น้ำตกมันความรังกิดีคุณเช็คอัพทางปอมาแสบกับมือดักกิดีสิเล่นอย่างทุกคนเลย แต่นอนบ้านนั่นเลยตัวbidun delo po ya lo mah mi delo Len bi belok ini tung ke. Nasi bang silang tu kita hem ke tikan belok. Ini tung ke dugok ke mah ayata we mati. Angka mahata we la silanon aus lana lang silang po kuno pa silang na. Ang para ke. Arong ke na hanali tung ke Jadi kalau ke masih ke apa ni child helpline long se supervisor something claim bom sini tum pini ya ghotona bang ini tum arti long lo ini lo so bang arrange ke so betul ke lai lo sini tum ta FB long war kundu ke ta thek long ta hai po FB long thek long lo ama sini tum ta kon se ning reng lo dak lo sini tum pen ta un an pen ke prap pen tum ta wang ki lo dak dok muka long police station long lo se ini tum al so phan ke thek long le lang ko son son condition lo ne tapi polis tenang tan lo, usi tenang tan lo je di medical college long training aku idam, koson ma keso kene lahai si pothai lo lasing tum ta chingkilong elang asophan ke stamina tum apo phan chingkilong lo apo lang ni phan chingkilong lo ja punang che tha teng ke apo statement teng ke koson si pu prank ben ta chichini ni unde pe ya tami also arrange keso ke non head kan pe lo kelang mana cini aprang kan so bom lo ya lo so bang pasal so bang ke la pusan sareng so bom sistem apo yong sila tum video call ason cingki ayat prote video call lang ke so bang jitan po nang theng the ajar banang hon o ya lo son si pini bom lo mamat pini ya bang ke la tum bang ta che thek long lo mayo than bang ave ni ke la Facebook long ban se di thek long lo ma sila tum da ke se long pen phun chi call lo ayat lo ma se hok lo masih tum bang lo akan ke video call pen to call tame also bang akan ke paklang tidak ya lo masih phone call lo cingki lo koson son ma lo so nang photo thek long lo ke lo masih so bang jitan lo ni pan ke nang hon o yat pusi je tham people dai tum kadu we chi nang ko also pan ther it lamang ke also pan ther it lo son jitan lo son jitan lo ke also bang jitan bang ke ye nang hon o no peri ya kimi tanang nampi ya lo tu saya tanang nampi ya lo jo wan jadi tum lason non pen ni tum child helpline hin pen tame ke phan gang tung lahan lo kadu ko ve tame aware kuri ni je lason do protong te theklong bana tum phana contact hi ta chok la pen ke kia po to mata me tuning ri lo kadu ko ve phan ni ki bidun ayadun betame phun chi ko so to je plan di ma pho son lo hem che dam nahi weekly tanong te weekly si dam nahi chelang dam nahi so phan koson son ma condition di adima anut ka prek hem bi dam lo lutang te itum non lo ma pe thege tum chini lo koson cha ke du kisum ke po ma so mar tum ke dam tang du dan tum la thek long lo di dam tang han no gong ki bidun ha bang yat hem ki bidun kan koson apran ke dam da du lo taban ke koson bisiko ke la pokso hin na koson si ke face ke ong smartum basila pang so ke face ke kom ji phan ke tum phan media hin banda me tuning rilo je la ni tum child helpline 1098 ni tum ke 24/7 si claim service ke ni tum 24/7 lo la si tum phanang humri non toll free lo 1098 ke tum phanang call lo ni tum within a 60 minutes pusan tum SOP lo to lo se hal so teng ni tum rescue po hello thank you Epe Chelsea song pen sit in demonstration a jai make deng po la son si chiti ni phaing koi ra pho ar ni di fu long tong se kot pen Epe Chelsea song pen sit in demonstration kang ni pon bang so sit in demonstration a jai me kang ni pon nang kok alam the laki longri arlo usumar la pen soar lo atum ki jokwan ka we dera puthak pusi berta ribdun lo longri arlo aningkan kali achek lo kali bonta aroi palit lipin an soar lo phan meklang no sai kang hoi pen a prananta karmu de titi asai inglum pikang lo la ana pheta administration atum soda kang sai ke en pon pe la pen soar lo phan kirai koma sai ke pasik sedet ke manghumi mi pusi la so asit in demonstration a jai mek along pen Epe Chelsea asong pen lam the piklang pon bang so sit in demonstration a jai me ki deng ponalong Epe Chelsea Central Committee Kursing Timong Epe Chelsea Bithung Constituency LA Maipu Bikram Hanse
APHLC Youth Wing Amaipu Searching Be Lapen APHLC along Klembang Kubang Piatum Chitong Dun Pen Mai Misen Me Et Pen Mai Pajut Pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Dong Sikot panel itu APSLC Central Committee itu pen lamang so student demonstration kan inang ko the bangal lahen lo women safety upon lapen secret killings lapen murder lahaya put hak ladakar biang long long itu lo jum lu khangjang lo army wang hak hak arui wang tak hak litum atok anu kar biang long pen secret killings murder lapen difu at town ang kangar lo matame ekdom kapati lai hui tum thekong pe sila so ka condemn ya phansi pinil tum kong sikot pen la so demonstration bang ekang ni pon non het jong litum theklong lo KIP rina rong pipi di alang li phan dame dak di fu het jong ang kang ar matame apranar mud detlo chulang rem detlo sita me pinianianta administration atu lapen council atum pen lang the sida paklang klelang lapen rada phan lahen lo ke claim ki chok chelang pu ke arrest bang ilum thekpon long lelang lasi pinianil tum puangtung ladak itum iskar biang long difu SB Sanjeev Kumar Saikia APS alang li phan dame lahai hui alang li dak ke dopen crime nang ke bat theklong tang lo alang li crime ke pakom ni phansi alang li tum police atum ke claim nangi sita crime bang ke arni wang nang ke bat sili tum theklong minor molestation child tum han ke abuse usumar phan areng ke passo lai huin tame ke badlok sili tum thekpon long lasi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan tame dak iskar biang long di fupen transfer nahi non mat alang li action and dekhe arrest and dekhe da po la pot sin tom pini hai kang ni pot lalo pipala joko ni dekhe pinso te dia usna te chuni kelang hospital ang pita ka na gotule ka chikiman na petinang nekjo biti bachao rina pipi pansi tani ko ano ne adukan hoy alang litu mas slogan beti bachao beti lake alang litu mas slogan ke slogan jong jong se plan den slogan jong se plan den lo thema minor child abuse minor child molestation halahai huin te litum ke arui wang ada tar biang long atok anu acin thong long ha tarapung ha borpung kadu ko belong ta litum lai hui thek long pik lo lasi lage crime ke comically la bangso BJP government kacari pen crime bangke nang batong ong si litum thek pon long lo lasi lasona crime nang ke badaret ke ni litum APSLC pen bangke kroidun thek the lapen dodun joy thek the ni tunge chesong veji lapen akal pritum han kachuklem ve katum han arrest ve nangji highest form of punishment alang litum man pinai la tiktik ke la crime ke kom kilo usin litum thek pon long lasi lasi nilitum pulo SP aphan masi transfer de nahi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan transfer de nahi alang li dak SP ke dopen crime nang ke bad ilitum theklong lo lasi alang li phan transfer de pensi ilitum kaprek desen SP hills area yo kachari thek SP kelang pon thek SP halason SP sidanang koi nahi jong si alang li phan transfer ai he pulo tang te tuliram rong hang ke ai selang li crime manar pen alang phan kachotoi budai tumang memil athema alang li si panel discussion long kami alang ni jepon je karbiang long ke ni CM lo kang ni ningkan kep lo lapen IAS APS kaduk ve ACS anta neli sijar kam daga chotoi busalang li ninje lo ka lasi Sanjeev Kumar Saikia phan ke alang li transfer hai he lo tangte tuliram rong hang se alang li sikap bebohar lo son si jeplang der lo lahen lo JAFA KADC pen pater piponsi sericulture pen ingki kapang renga puthak chethan chimung pona jai mekideng pon Lason si chitini phaing koira pho arni Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee mate thihek pen JAFA KADC pater piponsi sericulture department pen ingki kapang renga puthak chethan chimung padopon
Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee ahin pen pining ang bong department atum pen cherapsi rongarlo pinang anadim chirok to gajai mek padupon tanglo lason thotsi pinile thotta Uttar Phonglok Pet along Sericulture Department pen cherapsi rongasar pimara tumaphan ingki kapangreng asaya puthak chithan chimong pon ingki kapangreng ta isi hemtun ka cheura iaphan ki joinaya sailapen ajak chihek pen ki klem ponalong ali kilong keong ki isi achokamno laso mathasi JAFA ke DC pen rat ali aphan mathasi chithan chimong asai dengpon tangte phirangke athengno kapachini ponalam the pen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong প্লান্টেশনটো যদি কৰে তেনেহ'লে 12 বছৰ মানে আমি এৰি পলুটো পুহিব পাৰোঁ এৰাপাত দিও পাৰে কিন্তু এৰাপাতটো 12 বছৰলৈকে নাযায় মানুহবোৰে ভালকৈ বুজিছে কথাটো আৰু যিমান পাৰে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি তেওঁলোকক পুলি সুবিধা কৰিবলৈ পুলি দিবলৈ আমি মানে ৰেডি হৈ আছোঁ जी এৱাৰনেছ পতাৰ পিছত ৰাইজে কিমান লাভ পাইছে বুলি আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে মই ভাবাটোতো তেওঁলোকে 10% পাইছে বুলি ভাবিছোঁ যোনটো জ্ঞানেৰে যিখিনি শুনিছে আৰু যিখিনি মই যিমান পাৰোঁ মই যিমানখিনিলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে প্ৰফিট হয় তেওঁলোকৰ এইটো কথাই Uttar Phonglok Pet along Hiltum Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee Lapen Additional Director of Sericulture Karbi Anglong Mas Council Pen Hiltum that Uttar Phonglok Pet Hawarong Inkiok Pangreng Putha isi awareness padupon lo lasias ahok lo ningarong lo pinela bangso amai long bang trokep se amuluk ngi tong nom si amai bang adin padudum jot lo lasi alang litum hansi ta mege department na sorben sita mege copy ko sonsi ke claim ma la pen copy ali siloi ma pu than pen rong rat sita mege penanga ninga rong lo alang litum phan unan la pen anso se department na sor ka chadap se to doni phan si alang litum ta chuning ripon lo lasi ahok lo niltum sita mege rong rat atum pen unan mangke labangso agriculture department pen awar saya palong poni panel tum Jaffa Karbi Anglong District Committee pan sita megon an ge body pidun po kado yang aku tahu lah Agriculture Department wadaran biglo apenan itu inki ke pangreng ke potang la bangso kisung ke boy ko pisang dum lai ki pangreng ko cetong ko la bangso sak kan lai kata la inki ke pangreng lambang ke la son lo jon nilito Uttar Phonglok Pet hawar long pini nilito malong kene lo la journalist Association alang litum wang pen nilitum phan rong awareness na pig lo la pen nilitum churu par pig lo alang litum phan la sona bidi sore nang apikhe kapot la pen ako Sericulture alang li ake hai tum tanang chetong donik lo ni tum phan an su se than pare tekang lo la sinilitum pini an bangke la an su se la claim bom matum mangta abidi sore an su se long pon lo la si nilitum bangke inki pangreng non ke wang ji phan tanilitum la Sericulture alang litum nang ke than kang ateng pen nilitum arong ahormu lason arong so lahai hormu talang litum pen longi pusinang lithan ka la sini litum la so ahormu ke long ani phan lai non eprang ke bangi phan ke la so phan litum chisi koilo mo ke bangi a phan bang ke litum ke enam thegi ako la so litum ke claim thegi phan la li alang litum phan an so se choro lo la penang litum phan journalist association alang litum phan kadong ri abitung madalang litum phan choro iklo kardom